so me watching me wakwa Badwam TV Badwam health tips so I have na watchmuni nyina 5 minutes simenum ne edi nkomo ahwe apomuden emu nsem tie yi topic ba po a ne akasa afa ho na watchi mu Dr. Rachel Kusia Kosa say edi nkomo afa eye injuries betimi ato bia so de no born to fa e de emma ye no nti ehun komoni enu a wantimi nti enetie ne beboa wo pa fasedama endpoint so we are nko ade a yenkwaje apomuden pa free endpoint homeopathic clinic ho na wabu so ho sisi ho so tissue infections how wadua yenko endpoint number 0244867068 bidi afia amankwa tamaklo dog me mu akwaba this is Yamijo so na menase pa wo kwan ya wama se o kire yade nene ye pese ye hwe causes no ye eye injuries na niema ahodo a etime causes a o hawo this is I can causes na a very big topic ni nyina na say eye injuries na bibia etime cause eye wadwuma mu na wo ye fe foreign body this is foreign body ade e to wani me kai say na me ye adwuma na well da bi baaye adwuma na wo ye no metal omotu katika sa metal so no iti da bia bi to nani na omodwuma sometimes okata nani say ba prevent ad na e ba no etimi to eyelid no so etimi to ba bia one who say na me picture bi betre hwe wo bi nie one of the causes no one who the eye bibi na atu ahye nani na ye ka say obi ye welder e wo fie adwuma na wo ye no da bia no e wo so obo ho ban ni ade no ye tena na we bia si e se na emwa enti foreign body etime de ba ade a e hyew this afia the topic is so broad say e man pa ye wo kitchen ye aduane no this afia me ho bebre a obeka say aduane na wo ye no e na oil to hye nani eno ye eno so bia obi kra de abae kobo student eno so de ba trauma eno so de ba this afia na say case am record o clinic pa na kan pesa me de kire ne no eye this afia glue we glue na kan obi ani oh one say a small boy baby me say that topic o kan na me there because me nim for whatever reason but nansen term no afia glue pa ed nkofo enkwani ni di gu omoni no say da ho no wakofa surprising wow na wo hwese sitie na akraketekete no na che no at this point no so one hwe ni yi a ebe ha adwen pa me kai say last week ya the patient be by say am go so treat sefia ono de so koto glue no e na ode be so in pabo to ye say no wotetoye e na na be gu akra nani e na omo so de tena ho a say omo ba ye no na aye very serious nyame ko na etimi po ya de bi ani no manti ye ka no bibia etimi ko so se wadwuma mu se fio ade a wo ye e bi kra mpo da wo boxing da bi de sabo wani ana e bi ko pa sporting se fia ni nyina ye niema se ye ni anko ye ho so a e betima ha adwen pa wow yeah ene pencil ye di agro ne nkra no nti we mu de em se nkra no penifo ka ho de ne nkra so ka ho wow nti ukinti ho amu na ya at risk this afia media da bia me sha ase me kan nkra no de entian se per the research I've seen no se bi nkra na mu ni nyansa nti se bia panyin ni akra wo fie na nkra de wo kan de pencil ne de di agro ye de praye panyin ani nko ho o nkra ne di agro ba one hwe ne sub objects ni ade na nkra bebre na ni timinya edit them at their infant stage omo ye nkra no because of trauma ne sa injuries ni ade no and na face so mantie no from 17-18 years go you know especially aduma gidigidi omo taaye no ebi wo kra ogene hu akinye odwen say oga oh there was a time be a patient be ba say one obi nkofo bi patent okwa na okogigina mu so no omo oku okogja pata sefia obi to ne nsa menim de na ehye nipa ne nsam sefia oba sta na ni de ayen sem bebre enu nti ye ka no adwuma wo ye put you at risk ebi adwuma wo ye no wo the sharp objects bi wo ye welder bi wo ye sports teacher bi anase enkra ne mpo me ka bi a me se enkra ne because wo panyi de se bio se bibi ba mpo bi abedo na akra no e wo se ye hwe yeah my number ne wada ma better say 0244982821 0244982821 that's it. So said your community be ben wo pa ba wadwen course ye hwe hu yi acheche for fam e wo so obi to me e de boa na pencil ne pen de enche ekurokura wo ma edi agora ene ba ku bi o moto no tie bi num ne ade no
yebeto aso nyame Adom ochina kan ye ho na ye nto aso aseda ye endpoint homeopathic clinic na daroma ene fia mankwa tamaklo maba Frederick Opticals ene Dr. Rachel kusi akose di nkomo 5 minutes unze yanje ochina brekro no asa kan ye ho ne ato aso edase